PNTL detém jovem na rua e mercado Taibesi, tamba alegadamente lori arma branca ameaça vítima Maria Maia. Polícia Nacional Timor-Leste lihusi polícia esquadra na Infeto e sábado madrugada simukeisa husi vítima Maria Maia katak jovem na rua ho inicial FR no JD alegadamente lori arma branca ameaça vítima nomos halo agressão física ba vítima. Ya orkalang mais ou menos 12 horas balete ya madrugada. Ya neba suspeito da nia confronto so sira yang karek si família hela. Sira entre sira na bema fansa sangue neba. Nia mos kansa konsumo lanu tua lanu. Nia bahusu problema ho kolega fang sa sangue. Usu dia mos diskut mare neba. Nia fila ne foto samurai. Mai ho di duni vítima sira consegue halai nia foti ni samurai ta moro sira neba nia magusia to sangu si squadra na Infeto atua kersutu sangu ne baseia ba sira nia samada mai itania centro comunicação ho di squadra na Infeto rukas patrolha na Infeto saba ho di detém kedas suspeito refere tamba liama brancas ne ala fodalam para tu resolver secara família sempre apoio ia tribunal. Vítima sira hateten suspeito bajo kondisão lanu ho dirasta vítima nia pasta no halo agressão física ba vítima. Hakan hadia modo ya langsung hak soitu musi basic work mai nya mena karhana pasta mah hode hai nusa rasta pasta sana ma kotu kar nusa nema langsung nya foti la kerumuting tuda bahau dala rua la kona nema tuda fal dalida kona ya nema hau langsung halai habolunia mah udah hai label halai halte problema ten so halai fale nema hau langsung ba kantor polisi bimbol fale aling mane halai tir tumba uma tu bolo resolve neve halai tir tumba uma tu bolo resolve tumba langsung tu fale aling ni halai tir ni lor samarai dun sama tu ami nema ami langsung bate kantor polisi depois nya mai nya kan hari ami lai langsung nya ta fale masa sansera ta ferro talas lakir muting tahu bolu be maune sawa nya kolega ne kalsai belusene mai langsung tu belusene matlaran to kuma be ide selukne dara samarai usai usibe umamai amro misalai tur same bate be kantor polisi Dadaune suspeito na rua e a sela polícia esquadra na Infeto ho di cumpri horas itu no resen rua moloka presenta ba Ministério Público João Carlos GMN.